Horas ma hubata haganup baba pakuninang sonay age hasoman nama poso ijape na siyam marianan. Bani panorangon riap mahita manjalo hata ni naibata natarsurat humbani Efesus bindu opat mamuka humbani ayat sada daskubani ayat pitu. Sonon ma hata ni naibata. Pasal hasadaun ni kuria ibagas tondui apa holong. Ase au natarsakut halani Tuhan in huelekelek manasyam. Parlahohon nasyam manatalup. Dumuhu bani pandiloon nadobdas bani nasyam. Martoruh ni hurbotulma. Marlamlam anjaha marlumbang niuhur. Marsian juan manasyam ibagas uhur na holong. Hapor luhon nasyam manramot kon hasadaw ni tondui. Marhite panrahut ni dami. Sada daging anja hasada tondui. Songon nasyam na tardilo ibagas sada pangarapan bani pandiloon ay. Sada Tuhan, sada hapor sayaon, sada pandidion. Sada naibata ay mabapa ni haganup, si gomgomi haganup, si torusi haganup, apa si iyani haganup. Tapi bani ganup dohita ibere idup niuhur ay, domuhu bani ukuran ni pambere ni Kristus. Ay ma dasni. Hita haganupan bapa pakon inang sonay age hasoman nama poso, sadahal na harus isa dari hita bani guluhon, aima, pabuwa jolma na itanohon, langadong na dos. Berbeda do fisik ni, harusuni, selerani. Agepe dong jolma na lahir kembar, 2-3, lang sarupa ay 100%. Adong dotong perbedaan ni nasada pakon naligan. Masih berbeda jolmaon, halani bani mukahni, doma ito tapkon, ito panay bata jolmain marbeda. Anggo ibasahita bani buku Musa ay, jelas do isobut, ito panay bata do jolmain songon rupani. Dalahi pa kon naboru do sidia ito pa. Humbani tekson, boy mahita marlajar bahwa naibata bani mukahni doma merancang manotapkon jolmain marbeda antara nasada pakon naligan. Halani aido boy ma iarusi hita. Halani perbedaan ay marancangan ni naibata, tinopan ni naibata, berarti perbedaan ay adalah indah. Songon peribahasa makatahon, perbedaan adalah indah. Halanya itu tu napatut isukuri ihamalas kon hita bani panorang on, bersyukur mahita anggo hita on berbeda pakon halak naligan. Coba lobe bayang kon na siyam bapa inang. Si anday ni haganup dalahi lahda haganup dalahi na itanohon dos haganupan, dos fisik ni, dos ciri-ciri ni, dos karakter ni. Menurut nasyam ahama akibat ni on. Tentu akibat na pertama on mungkin persoalan maon bani parinangon ni. Sangat susah ma parinangon ni membedahon na izado para mangoni, na ijado simatuani, na ijado pakon besani. Ay mangarahkon mangan peharu. Iarahkon haladi dosa ganupan, iarahkon kulimangan. Biasa ia mangarahkon para mangoni, ayo makan saini. Ayo makan saini, nah dia enggak dos ayo makan saini. Menurut bana suami ini, habe dong masih majua. Pakon dong berbahaya sunai. Ayo makan saini, habe nasi besani. Jadi on ma akibat ni anggo secara fisik, secara ciri-ciri dosa genuk julma ontini.
Halani ai totu patut do hita marsyukur anggo hita berbeda pakon naligan. Nah perbedaan ai HP lang pita secara fisik. Profesi tapi berbeda-beda do. Dong par juma-juma, dong par tiga-tiga, dong supir, pakon dong naligan. Mungkin anggo par juma-juma do hagandup jolma na itanuhon. Sampai sonari mungkin hita lang boy mangakon kue ganda. Halani ai lang ihorjahon par juma-juma ay. Ihorjahon pengusaha roti do ay. Jadi mungkin lang boy ijalo hita ay. Halani ay isalurkon oleh par tiga-tiga do ay. Boy ijalo hita. Bani gulub tapan orang on. Nai mahapi hita mangidah bahwa jolma on marbeda do antara sada pakon naligan. Nai mahumahita mangarusi bahwa perbedaan ay irancang nai bata ay bahwa melahirkan keindahan itongah-tongah ni guluh taon. Tetapi Bapak Pokoninang, sadahal na perlu igaris bawah hita, anggo salah kita menikapi perbedaan nun, anggo ipandang hita perbedaan na adongon secara negatif, izon mabahayan. Misalnya sonon, anggo adong jolma na berbeda pakon hita, yanggap hita musuh. Anggo dong jolma na berbeda pendapat pakon kita, yanggap hita saingan. Anggo sonon mana terjadi, komunitas ta pasti doai lambin roh sedani. Jana on mahoma na terjadi itong-atong di negara ta bani panorangon. Buido halak na merasa mayoritas, halani sedia bahak jolma langsung o sedia, ibahin ma tembok-tembok pemisah antara nasada pakon naligaan. Jadi on mana berbahaya, haladi doma terkotak-kotak. Itongah-tongah di bangsa taon antara halak na mengklaim diri ni mayoritas, menganggap naliganay minoritas. Akhir ni hasadaon langboy terbangun ibagas na jenis. Tapi pertanyaan ni, apakah hal-hal nasonaya terjadi pitahi negara doasa? Ternyata lang Bapak Inang, anggoy basa hita, ia mati hita, ternyata itong-atong ni gereja, buido bejolma na lang boy menikapi perbedaan ay secara positif. Akhir ni itong-atong ni gereja, perbedaan na adongay itanggapi secara negatif, membahit parbulah-bulahan itong-atong ni Kuriain. Jadi hal nasonon terjadi do itong-atong ni Kuria Korintus. Hala dibagi do hubani sedia si bere-bere. Ternyata si bere-bere ay membahen halak menganggap diri ni lobi kumbani hasong manaligan. Hala ni dong bani hasong manaligan si bere-bere karunia talenta ay menganggap ia merasa lebih berbeda pokok naligan. Akhir ni hasadaw ni nabaporsaya lang terikat dengan baik. Tutu anggusonon mana terjadi itong-atongah ni kuriata guluhta, maka hasadaon taay, tubuh taay, gereja sebagai tubuh Kristus ay doma terkoyak, terpisah-pisah antara nasada pokon naligan. Tutu halani ay do Bapak Inang mangidah bahaya na si sonayay, bani teks ni ambilan on, Apostel Paulus paingat kon jemaat Efesus ay ase tetap membangun meramot kon hasadaon. Halani berbahaya do tumang hasadaon ni sadia, anggo jatuh terjebak hu sadia bani cara pandang na salah bani perbedaan. Halani ay ipaingat do sadia ase membangun hasadaon ay. Nah carani na parlobi isobut Apostel Paulus ijon parlahohon na siyam manatalup dumuhu bani pandiloon na siyam. Ahdo artini on. Paulus paingat kon si dia jemaat Efesus bani panorangay bahwa dasar hidup mereka itu adalah panggilan mereka. Jadi aido HP dasar ni sedia nagabe kuria itongah-tongah ni panorang ijia. Jadi dasar ni sedia seng halani suku ni sedia, seng halani marga ni sedia, tapi mereka dasarnya adalah panggilan mereka.
Jadi itongah-tongah ni kuria pe Bapak Inang, hasadaon dasar itongah-tongah ni kuria seng sukutta, seng margatta, tapi dasarnya hitaon haganup aimana idilo ipanggil oleh Kristus Yesus. Pandilona ya hita na golap hina tutuga beli harma ibagas Kristus ay. Jadi ado sa sitong ni arti ni gereja dipanggil dari dunia ke dalam terang. Lalu dari terang ini diutus lagi ke dunia. Berarti orang-orang Kristen ay menggolu ibagas terang. Jadi terang on mana gabi dasar ni sedia menggolu. Halani doma menggolu ibagas terang on, totu pola pikir dasar hidup mereka adalah meneladani Kristus Yesus nagabe sitiruon itongah-tongah igulu ni sedia. Aima dasar ni sedia na parlobi mangguluh ibagas pandiloon ni Kristus Jesus ini. Dukusya na paduahon halani doma tardilo sedia gabi halak na persaya maningon doboy sedia manjalo halak na legan dengan cara yang terbuka. Agepe hasoman berbeda pokon sedia maningon boy do sedia manjalo ay. Nah carani songon na isobut bani ayat na paduahon. Martoru niuhur, marlamlam anjaha, marlumbang niuhur. On mahape carani sedia manjalo halak nalikan. Maningon martori niuhur, marlamlam, marlumbang niuhur, anjaha marsian juan. Totu dasar nion hinan aima Kristus Yesus. Halani Kristus Yesus inpe doma manjalo jolmain, manjalo sidia kuria Efesus, marhite martoruh niur. Maka on mahoma dasar ni sedia manjalo hasoman nalegan, marhite martoruh niur. Jadi hubata ganuban Bapak pokon inam, ase terbangun hasadaon ai itongah-tongah ni kuriata, maningon martoruh niuhur betul dohita. Anggo haganup jolmain pa jutul hon dirini, menganggap dirini na paling hebat humbani nalegan, menganggap jasani paling bahatan humbani nalegan, totulang terbangun ijay hasadaon. Justru na terbangun ijay parbolah-bolahan. Halani jol menganggap dirini paling hebat pakon naligan. Dukusyay na patuluhon sebagai halak na doma ijalo idilo ibagas hasadaw ni hapor saya adong do tanggung jawab ni. Tanggung jawab ni bani ayat liya tahon hapor luhon na syama manramot kon hasadaon. Berarti halak na persaya itu punya tanggung jawab untuk memelihara kesatuan. Jadi songon suasuanan duai. Dop kosi isuan ai, dop kosi martunas, iberi do tanggung jawab hubata laho merawat ai. Maniram, mamupuki, ase marbagal suasuanan ai. So naima sa sintong ni halak na persaya on. Kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara kesatuan. Halani kesatuan ai masura-sura ni Yesus. Yesus makatahon ase sadana siam songon au pakon bapa inna sada janah tonduin mamambahin julma sada. Halani domma sada julma in ibere matanggung jawab ase hita memelihara kesatuan ai. Ase anggo adong jol malang rasada pakon halak naligan sedo sura-sura ni Kristus ay. Sura-sura ni sibolis do na marhorja ibagas diri ni ay. Ase terjadi parbulah-bulahan. Ase pakke mahita Bapak Inang. Anggo dong jolma na otik-otik marosu mambain hageoron parbulah-bulahan bertobat ma. Sedo harosu ni Kristus ay. Tapi harosu ni sibolis do na marhorja ibagas ia ay. Halani harosu ni Jesus ay ma asesada haganup jolmain. Totu dasar ni ay kuat do dasar ni ay hasadonay.
Anggonini bani teks taon, sada tondui, sada Tuhan, sada haporsayaon, sada pandidion, sada naibata. Artini bani teks on ipatuga haganup hasada on diikat duhita. Sada tondui, sada haporsayaon, sada naibata. Ahado maksud ni on. Maksud ni gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi Kristus itu adalah kepala. Jadi haganup halak na porsayaon ay masongon paguri akulat taon. Dong tangan, dong pamangan, dong igung, dong pinggol. Berbeda-beda do. Beda do bentuk ni, beda do fungsi ni. Beda do bentuk ni tanganon pokon nahi. Beda do maho fungsi ni. Sonai maho maage kuria. Sonai maho maage si bere-bere na ibata. Berbeda-beda do ibere bata. Antara nasada pakon nalikan. Tapi dinga hita haganupan ay si bere-bere ni na ibata ay ipake laho memperlengkapi kuriain. Talenta na adong bata ay ipake na laho melayani. Asi adong do talenta ni si bere-bere ni adong na pandai malo mandoding, malo bermain musik. Ang gubani Korintus isobut isay bagay do si bere-bere. Adong karunia berbahasa roh, adong karunia menyembuhkan, adong karunia menasihati. Tetapi di nga hita lang berbeda-beda lang adong nalubihan ay humbani naligan haganup sama do ay. Haganupan talenta karunia na ibere-bere na ibata ipake laho melayani kuria do ay. Naima sa sitong ni Horja itonga-tonga ni Efesus bahwa sedia ay na ibere idop ni hurumbani Kristus songon na isobut bani ayat pitu ay ibere idop ni huray tujuan ni ipake na laho melayani itonga-tonga ni kuriain. Aido asesasi tong ni panggilan hasadaon itonga-tonga ni kuria Efesus ay boy mardalan iwagas nadiar halani haganupan menyadari age petongon berbeda-beda tapi sadadu haganupanay ibagas Kristus. Totu onma nagabibohal hubat tabapa inang. Halani zaman panorang sodarion buido tantangata. Buido tumang sidupa kononta. Tapi dinga kita sada kekuatan ta, sada kelebihan ta. Aima anggohita bersama membangun kesatuan, pasti bodo jupah kita gogoh namar dapat itongah ni goluta. Amin. Tuhan Yesus memberkati.